Жараткан Алла Таала бул ааламда инсанды эң шарапаттуу, эң иззаттуу махлук кылып жараткан. Инсандын бактылуулугу үчүн асмандан китептерди түшүрдү, пайгамбарларды жиберип турду. Акыркы китеп Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Алла Тааланын сөзү, Алланын каламы. Алла Таала өзүнүн каалоосун Кур'анга жайгаштырган. Бул мужиза, адамды алсыз кыла турган, ажиз кыла турган, адамдын акылы жетпей турган, ушундай касиеттүү, куттуу, берекелүү, нурлуу жараткан Алла Тааланын сөзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан менен сахабаларды улуу даражага жеткирди. Эң улуу даража маками ридо, Алланын разы болгон макамы. Ошол жерге чейин сахабалар жетишти, Кур'анга амал кылып. Кур'ан менен булар оңолду. Кур'ан менен тазаланды. Кур'ан менен булар баатыр болду. Ишенимдерин оңдошту, мүнөздөрүн оңдошту, ибадаттарын оңдошту, маминелерин оңдошту, ниеттерин оңдошту, бардыгын Кур'ан менен оңдошту. Жараткан Алла Кур'ан-ы Каримди шифа кылып түшүргөн. Кур'ан-ы Карим бул адамдардын жүрөктөрүнө, руханиятына, бардык аң сезимдерине, көз караштарына, ниеттерине шифа китеп болчу. Кур'ан жараткан Алла Тааланын акыркы китеби болгондуктан bundan кийин китеп түшпөйт. Bundan кийин бир аят дагы түшпөйт. Бир сүрө дагы түшпөйт. Бул Кур'ан пайгамбарыбыздын чыгармачылыгы эмес. Пайгамбарыбыздын сөзү эмес. Алла Таала пайгамбарыбыз аркылуу бизге берди. Бирок ушундай түшүнүп албаңыз, бул пайгамбардын сөзү деп. Жок. Бул Алла Тааланын өзүнүн сөзү. Кур'анды Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбызга түшүрдү. Кур'анды дагы Алла Таалам тандаганда эң таза жүрөк инсан пайгамбарыбыздын жүрөгү. Эң күчтүү жүрөгү бар инсан пайгамбарыбыздын жүрөгү. Эң ырайымдуу, эң кең, бардык жагынан ылайыктуу жүрөк Кур'анга, бул пайгамбарыбыздын жүрөгү. Башка жүрөк көтөрө алмак эмес. Жүрөк биякта турсун, Алла айтат, эгерде биз тоого түшүрсөк, тоо талкананып кетмек. Бул кандай жүрөккө түштү бул? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө түштү. Пайгамбарыбыз тили менен 23 жыл окуду. 23 жыл сахабаларга суроолоруна жоопторун берди. Аларды мындайча айтканда тарбия кылды. Ошон үчүн улуу Кур'ан-ы Карим туугандар, окуу бул биздин ибадатыбыз. Кур'анды кармаган ибадат, караган ибадат, окуган ибадат, уккан ибадат. Кур'ан-ы Карим амал кылуу үчүн түшкөн. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Назалал Кур'ан ли'амала би". Кур'ан-ы Карим амал кылыш үчүн түшкөн бул. Фаттахиду тилаватаху амалан. Демисилер, Кур'анды тилават кылууну амал кылып алгыла дейт. То есть Кур'ан-ы Каримди ким тилават кылып турса, окуп турса, ал амал кылып аткан болот. Кур'ан адамды оңдойт. Адамды жакшылыкка жетелейт. Кур'ан-ы Карим акыйкат китеби. Жараткан Алла Таала эң акыркы китепти Кур'ан кылып койду. Болду. Адамдарга жолдомо берди. Соодагерлерге, дыйканчыларга, саясатчыларга, эркектерге, аялдарга, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына Кур'ан багыт берүүчү, жолдомо берүүчү, туура жолго жетелөөчү. Кур'ан-ы Карим бардык жагынан туугандар. Адам баласы кантип башкарыш керек, кантип баш ийиш керек, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек. Бардыгын Кур'ан-ы Карим айтып койду тууган. Алла Тааланын китебин пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди.
23 yıl düşündürüp berdi. Kur'an menen jaratkan Allah Taala'nı baylanış tüzület turganda. Kur'an menen. Adam balası Kur'an okusa Allah'a jakındayt. Allah menen baylanış tüzület. Jürek agarat. Ruhaniyat agarat. Şaytan kaçar. Aң sezimi bardygy oňalat. Niyeti dagı, жүрүш turuşu dagı Kur'an'ın nuru menen nurlanat. Bolçu. Jüregi dagı, jaşosu dagı, kabırı, ahireti nurlanat. Bu kitab-ı mübarek, berekeli kitap. Kim Kur'an'ı okup tursa, ömrüne bereke, akılına bereke, rızkısına bereke, den soluğuna bereke, bala çakasına bereke, bardyk işine bereke. Kur'an okup bere tursa. Ötkenki sabakta dagı Kur'an'ın faziletleri boyunca aytkanbız. Kur'an'ı үйrөtүүnүn, okugandın, Allah üçün ukkandın, soğuptorun aytkanbız. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Teala öz aytıdan. Biz düşürdük Kur'an'dan. مَا هُوَ şifa, şifa verir. Denige dağı şifa, ruhaniyatka dağı şifa. Toğumçulukka dağı şifa. Bugün biz adamların arasından görüp atkan tekeverlik orusun, buzukuluk orusun, ikijüzdülük orusun, gör albaslık orusun. Bardığın gör uyatsızlıkların bardığın darılay turgan şifa kitep uşul. Karangılap baratkanımızda, tekeverlenip ketip atkanımızda, ahiretibizdi unutup baratkanımızda, ölümdü unutup baratkanımızda, şükürsüzlük bolup baratkanda Kur'an estetet. Uşulарды тарта турган китеп. Эстете турган. Эстетүү чоң неmat да. Бирөө ана жерде акчасын унутуп калып кетип атат. Акчаңызды унутуп калдыңыз. Чоң жакшылык кылдыңыз да. Паспортун унутуп кетип атат. Паспортум. Ачкычын унутуп кетип атат. Эстетип койгон чоң нерсе. Чоң жакшылык бул. Kur'an эстетет. Kur'an эстетип турат. Adam balası unutacak da. Adam balası unutacak. Allah Teala unutacak kılıp jaratkan. Jaratkan Allah Teala Kur'an'dı estetүүчү kılıp düşürgün. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yaji sahibul Kur'an yevmel kıyame feyekulu Kur'an." Bu dünyada Kur'an okup жүрген kişi, Kur'an iyisi, kıyamet günü barganda Kur'an'a aytat eken. Ya Rab, hallihi. O jaratkan Allah. Bunu bir darajaga düşür. Buğa bir giyim giygiz. Fa yulbasu hulletul karama, sıy giyim giygizilnet eken bu. Summa yakul. Andan keyin Kur'an dağa aytat eken. Ya Rab, zidhu. Sıy giyim giygizilgenden keyin dağı köpeyt deytken. Fa yulbasu tajul karama. Sıy tacısı giygizet, korona. Birinci sıy giyimi, beyiştin sıy urmat giyimi, ikincisi beyiştin sıy urmat tacısı giygiziletken. Kur'an okup жүрген kişiye, Kur'an amal kılgan kişiye. Summa yakul, andan keyin aytatken, ya Rab, varda anhum. Kur'an aytatken, ya Allah, uşudan razı olup koy deytken de. Şu bu dünyada Kur'an okup geldiler. Bu dünyada Kur'an okup durateler. Tündösü dağı, gündüzü dağı, boş vaktlarında Kur'an okuyteler. Kur'an aytatken, uşu pendenden razı ol deytken. Allah'a aytatken, uşul pendenden razı ol deytken. Fayurda anhu, son andan razı olatkanda fayuqal lahu, oşo aytılına degen. İqra, varqa, ve yezdadu bi kulli ayetin hasanatan. Ravahu Tirmizi. Andan Allah Teala razı olup, anan aytatken, emi oku. Daha cana götürül deydigen. Büyük darajalara götürül. Ve yezdadu bi kulli ayetin hasana. Her bir ayette okugan sayın, bunun jakşılığı göğüye öğretken. Kul huvallahu ahadden. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ayette okugan sayın bunun jakşılığı göğüyüp kete öğretken.
Өткөнкү сабакта айткан элек, bunun darajасы көтөрүлөт деп. Kur'an-ı Kerim'in kança ayatın bilseniz, oşonça beyişte daracağınız büyük bolot. Siz kança ayat bilesiz? Siz kança ayat bilesiz? Siz kança ayat bilesiz? Men kança ayat bilem? Her birimiz öz-özgө sora bereyim. Men atam kança ayat bilem? Men apam kança ayat bilem? Men ayalım kança ayat bilem? Men balamçı, men kızım kança ayat bilem? Oynana oturganısın. Yaşap atamız, barıp yaşap bitip bolat. Tügөнүp kalacak. Bir ayat bir günde jattasak da bizge fayda. Bir ayatты bir günde jön ele okusak da bizge fayda. Jattasak ko Allahu akbar. Эгер ошол аятка, мазмунуна көңүл бурсак, Алланын чакыруусуна, ошонун мааниси, мазмуну, чечмеленүүсү, тафсирине ой жүргүзө турган болсок, Алла. Анда биз каяктан каяка чейин барабыз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, ар бирибиз күн сайын Кур'ан-ы Керимдин аятын окуйлу. Ошону көбөйтөйлү. Бүгүн мен 5 аят билет экем, өзү 5 аят билем. Болду. Мен 5 ayak менен өлүп кетейинби? Жок. Күн сайын 6 ayak кылайын, 7 ayak кылайын, 8 ayak кылайын. Сиз канча ayak билесиз? 10 ayak билесиз. Машалла. Мубарак болсун. Ошол 10 аяттын маанисин да билесизби? Демек, аятты билүү жатта. Андан кийин мазмунун да билейли. İhlas suresi 4 ayet. Fatiha suresi 7 ayet. Maşallah. Falak suresini bilesiz. Nas suresi, Falak Nas suresi 11 ayet. Kavsar'da 3 ayet. Жақшы maşallah. Ошол жерде Алла Таалам не деп атат? Ошо келиңиздер туугандар, Кур'ан окуп жүрсөк, мынандай мартабалар күтүп турат. Кандай хуллатул карама, тажул карама. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сый урмат тажысы кийгизилинет экен, карап тур. Кийими кийгизилинет экен. Алла Таала разы болот экен. Даражасы бийик көтөрүлүп кете берет экен бейиште. Кимге? Ким Кур'ан окуп амал кылса ошого. Кур'ан окуп амал кылса. Кудай сактасын, Кур'ан окуп да амал кылбай турган болсо, Кур'ан буга каршы болот кыямат. Kur'an hüccetun laka au aleyka rivayette gelir. Kur'an senin paydana. Eğer amal ile kılsan, Kur'an senin paydana hüccet, delil. Eğer amal kılmasan, sana karşı delil. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, la hasada illa fi isnatayn. Göralbastыk болбойт туугандар. Бирок эки нерседе болот экен. Бири-бирибизге көрө албастык кылбайлы. Бири-бирибизге кең пейилдик кылайлы. Бирөөнүн иши жүрүшүп атса, ичиңиз күйбөсүн. Ага путташ болуңуз. Жамандык каалабаңыз, жамандык кылбаңыз. Ага ич тардык кылбаңыз. İç kuydu kılvanız. Göralbasık içi tardık kılvanız. Göralbasıkты Araplar hasat deydi. Bu aram. Şeriattagı hükümü, göralbastığın hükümü şeriatta aram. Bunun kesepeti öte jaman. Göralbastıkı. Şeytan en birinci günöөнү baştaganda adam atабыз менен көрө албастыктан баштаган. Көрө албастыктан, шайтан көрө албастыктан кыйды. Бардык периштелер сажда кылып атат. Алла Таалам илим берди. Периштелерди сажда кылдыртты. Шайтан көрө албастыктан баштады. Ошон үчүн бул шайтандын сыпаты. Көрө албастык шайтандын сыпаты. Ким көрө албастык менен ооруса, ал шайтандын досу. Көрө албастыгын дарылабай турган болсо, шайтан менен бирге болот о дүйнөдө. Көрө албастыктын жаманынан пана тилегенге Кур'ан-ы Керимде Фалакта Сүрөтүл Фалакта бизге буйруган. Ва мин шарри хасидин иза хасад.
Көрө албастыктын жамандыгынан сакта ya Allah деп. Адам эгерде көрө албастыгын оңдобосо, дарылабаса, жок кылбаса, ага каршы күрөшпөсө, анда угуп туруңуз. Тапкан сооптордун баары текке кетет. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Көрө албастык адамдын жакшы иштерди кылып тапкан соопторду устара кыргандай кырат деген чачты. Чачты устара кыргандай көрө албастык соопты ошондой кырат экен. Эчтеке калбайт да. Bir rivayette келет, отунду жегендей дейт. Көрө албастык соопторду ушундай кырат, ушундай жейт, жок кылат. Отунду жегендей. Отко канча отун сала берсеңиз, жей берет, жок кылат. Тодом ушундай көрө албастык соопторду кырып жок кылат экен да. Ошон үчүн тапкан соопторубузду daarаттан, чын сүйлөгөндөн, зикирден, намаздан, садака бергенден, Кур'ан-ы Карим окугандан, дуа кылгандан, канча жакшы иштерди кылып атабыз, сооп таап атабыз, мечит салып атабыз, мечитке келип атабыз, илим алып атабыз. Канча жакшы, ушулардан сооп алып атабыз. Ушулардын баары көрө албастык менен жок болуп кетпесин да. Көрө албастык туугандар, бул Алла Тааланын бөлүштүрүп берүүсүнө каршы чыгуу деген сөз. Ошон үчүн бирөөнүн байлыгына көрө албастык кылбайын. Бирөөнүн бийлигине көрө албастык кылбайын. Бирөөнүн бала чакасына, бирөөнүн өңүнө, бирөөнүн ишине, бирөөнүн да нерселерине көрө албастык кылбайын. Шайтан алып келет. Мага дагы сизге да алып келет. Арам ойду көрө албастыкты алып келет. Айтыш керек, ал Алла берди, ошончо бол. Ал өзүнүкү эмес, ал Алладыкы. Алла бергенине каршы чыгайынбы? Деп, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп. Алла Кур'анда айтып койгон, биз жашоо тиричиликти бөлүштүрүп беребиз. Ырыскыны бирөөнүн ырыскысына сиз көрө албастык кылбаңыз. Көрө албастык деген сөз мындай да. Ушудагы болгон неемат жок болсун, кетсин дейт да. Ушуда болбосо экен дейт. Ошол неемат менде болбой, мага кызыктырбайт, бирок ушуда болбосун дейт. Ушунун аты көрө албастык дейт. Бул арам нерсе туугандар. Пайгамбарыбыз айтат, эки кишиге гана көрө албастык, бирок бул жерде аалымдарыбыз көрө албастыкты гыпта деген суктангандык болот экен да. Суктануу мындай. Сиздеги бар неемат жок болбой эле койсун, бирок менде да болсо экен дейм да. Бул болот. Бул жакшы нерсе. Суктансаңыз болот. Көрө албастык кылсаңыз болбойт. Суктануу менен көрө албастыктын айырмасы. Көрө албастык ушудагы бар болгон неемат жок болсун деген тилеги. А суктанууда жок болсун деп тилебейт. Менде дагы болсун деп тиленет. Бул уруксат. Өзгөчө жакшы амалдарда суктануу уруксат эле эмес, матлуб, мустахаб, талап кылынган. Наоборот, суктанышыбыз керек да. Суктанышыбыз керек. Керек бу жерде, уруксат эле эмес, керек. Сен эки кишиге деп атат, кайсы? Бирине Алла Таалам Кур'ан берген, түнү күнү менен окуйт да. Ошого суктанышыбыз керек экен. Алла Таалам мага дагы берсе, мен дагы түнү күнү окуйт элем депчи. Мына ушуга ушундай бул уруксат дагы буга керек дагы. Экинчиси, түнү күнү дүйнөсүн Алла Тааланын жолуна сарптайт деп. Ошондой адамдарга суктанса, уруксат эле эмес, керек экен. Кана Алла Таала мага да ушундай байлык берсе, мен дагы түндөсү, күндүзү Алланын жолуна, Алла Тааланын пенделерине сарптасам гана депчи. Ошого гана уруксат. Башкага уруксат эмес. Абдулла ибн Умар радıyallahu anhumadan риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ла яхулухумул алфазаул акбар." Үч түрлүү киши
Ertege çoğun kaygı bulardı korkutpayt eken kıyamat günü. Kıyamat günü tuğandar öte çoğun korkunç var da, öte çoğun kaygı var. Bardık adamdı titrete turgan. Oşondoy şu üç türlü adamdı çoğun kaygı korkuta albayt. وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابِ Jana alarga esep kitep dağı jetpeyt. Hum ala kasibin min misk. Alar bolsa misk degen jiparjıtlangan eң жакшы ушундай атыр бар. Ошонун дөңсөсүндө отурушат экен. Hatta yufraga min hisabil halq başka mahluklar esep kitebin berip bütkөнгө чейин. Boşogонго чейин. Birincisi qaysı eken? Rajulun qara'an Qur'an ibtigha wajhillah wa amma bihi qawman wa hum bihi radun. Bir kişi Kur'an okuyt eken Allah'ın razıçılığın izlep. Jana qoomgo imamçılık ötöt eken, qoom andan razı eken. Uşul kişiye ertege kıyamat gündün çoğun kaygısı bunu korkuta albayt eken. Kara. Jana buga esep kitep da jetpeyt eken. Bul uşul elder kıynalıp esep kitep berip atsa, misktin döngsösünde oturat eken. Kim Kur'an'dı Allah'ın razıçılığı için okusa, akça için emes. O el uksun, maktasın, ukmuş kıraat, tecviti, oynana, ne degen bu keremet dep el için emes. Kalıs Allah için, dünya için emes. Kalıs ahiret için. Okugan kişi. Şunu aytıdat, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha vajhillah. Allah'ın razıçılığını izlep okugan mınaki kişi. Kur'an oku özünçö çoğun amal. Biro ikincisi andan çoğun amal, Kur'an'da Allah'ın razıçılığını izlep okuydu. Allah'ın razıçılığını gözde okuydu. Allah'ın razıçılığı için okuydu. Bir, toluk bol elek. Ve emme bihi kavmen ve hum bihi radun. Bir kavmga imamçılık kılat, kavm andan razı deydi. İmam, misali kavm arkasındagi iktida kılgan adamlar, oşo imamdan razı da. Rivayetlerde gelet tugandar, qaysı kavm imamga razı emes bolsa, bul bolboylu, ne olsa oşo bol dep imamçılık ötüp alsa, anın imamçılığı makruh olur. Makruh olur. Al jakşı emes da. Oşon üçün nagıla imam bolgon bolboyt. Ne olsa oşo bol korоче. Kalasa men arkamdan oku, bolbosa başka meşke je uyuңdan oku. Men imamмын boldu. Men özüm çeçip koygom, özüm imam. A bunday bolboyt ekende. Arkada qoom razı boluş kerek eken. Хотя бы men qoomnu bolbodu degende köpçülügü razı boluş kerek al. Сөзсүз түрдө. Azırkında eki işti kılgan bolsa, kıyamat gündün çoğun kaygısı basbayt buğa. Kıyamat gündün çoğun korkunuçu bunun başına düşbeyt. Jana esep kitep buğa jetpeyt. La yenaluhumul hisab dep koydu. Jana bul jönökö emes, öte sый urmatda miskin döngsösünde oturat eken, döngsö. Kasibi min misk. İkinci kişi. وَدَعَيْنْ يَدْعُوا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ اِبْتِغَا وَجْهِ اللّٰهِ. 5 vakit namazga çakırgan azançı. Allah'ın razıçılığı için azan aytkan kişi, ağa dağı kıyamatın çoğun kaygısı başına tiyip Kıyamatın çoğun korkunuçu buğa jetpeyt eken. Esep kitep buğa jetpeyt eken adamlardan bardığı esep kitep berip oturganda, bul miskin döngsösünde rahatlanıp oturat eken. Oşo ikincisi azandı Allah'ın razıçılığı için aytkan kişi eken. 5 vakit namazga bağımdatta geldi, saatni karadı, vaktısı maşallah girelek, kütüp turat, dua kılıp turat, vaktısı girer zaman geçiktirmey azan ayt. Peşimge geldi, asırga, şam kuptan. Ana, oşogo vadain yed'u ila salavatil khams. 5 vakit namazga çakırgan azançı, davatçı, ibtiga vecihillah, Allah'ın razıçılığı için. Üçüncüsü. Ve abdun ahsana fîme beynehu ve beyne rabbihi.
Wa fima baynahu wa bayna mawalihi. Üçüncüsü uşunday pende özü menen Allah'ın ortasında mamileni oңдогон. Mamilesini çıraylı kılgan. Jana özü menen özünün kojoyunun ortasındagı. Bul kul deyt, uşunday kul. Özü menen Allah'ın ortasında, jana özü menen kojoyunun ortasındagı mamileni çıraylı kılgan. Uşu kişi dagı, uşunday kişiге dagı kıyamat gündün kaygısı jetpeydi eken. Kıyamat gündün korkunuçu buga jetpeydi eken. Esep kitep buga jetpeydi eken. Bul jana bul miskin döңсөсүндө oturат eкен. Mına 3 türlü adam tuğanlar uşular. Ravahu Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi. Başka bir rivayatta mınday degen jeri dagı var eken. 3 türlü kişi kıyamat günü miskin döңсөсүндө oturuşat. Alarga çoң kaygı jetpeyt. Jana alar bolsa hiç kanday kaygırbayt adamlar kaygırganda uçurda. Rajulun ulliman Qur'an faqama bihi yatlubu vajhallah ve ma indahu. Bir kişi Kur'an ağa berilgen, jana al Kur'an arkılı Allah'ın razıçılığını izlegen. Jana Allah'ın aldığındagı nerseni izlegen. Mına uş kişiye dagı. Demek tuğanlar, mına jerdegi biz uşul Kur'an okusak, Allah'ın razıçılığı için imam bolup kalsak, el de razı olsun. 5 vakt namazga çakıraylı Allah'ın razıçılığı için. Üçüncüsü, özüz menen Allah'ın jana özüz menen naşalliktin ortasında mamileni oңдойлу. Bizdin başçımız var da. Ya, özüz menen bizdin başçımız var. Kim kayakta işlese, jetekçiligi var. Oşo menen mamilede azırgı ol murdagı zamanda kuldun kojoyunu bolat elde. Az misal bir kompaniyada işleysiz, bir işkanada işleysiz, bir kayerde işleseniz dagı özüңüzdün jetekçiңiz menen mamileni oңдоңуз. Ana. Oşo kişiye dagı inşallah jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala uşunday ulu sıylıktardı beret. Abu Zar radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnnekum la terci'un ila Allah bi şey'in afdala mimma kharaca min." Yani el-Kur'an ravahul Hakim. Sizler Allah Ta'alaga kaytpayсыңар ушундай нерсе менен абзелдирээк андан чыккан нерседен да. Мындайча айтканда, Kur'an. Allah Ta'alaga kaytkanыңарда эң улуу, эң абзел нерсе Kur'an менен гана кайтасыңар. Бул дегени кандай гана амал кылыңыз, ал дагы жакшы. Бирок эң улуу артыгы Kur'an экен да. Kur'an менен Аллага кайтайлы. Барыбыз 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин Allah'a kaytабыз. Кейбирлерибиз мүмкүн 20-30 жылдан кийин, кейбирлери Кудай билет дагы андан. Эч ким билбейт качан кайтабыз, но кайтуу анык. Качан кайтуу белгисиз. Бирок кайтуу анык. Ошо кайтканда адамдар, Пайгамбарыбыз айтты. Силер Кур'ан менен кайткыла дейт Алла Таалага. Ушак менен эмес, күнөө менен эмес, бузукулук менен эмес, арам нерсе менен эмес. Неменен кайткыла дейт? Kur'an менен кайткан бул эң абзел экен. Kur'an менен Алла Таалага кайтканга Алла Таала барыбызга тоофик берсин. Бул дегени Kur'an окуп Аллага кайтайлы. Kur'anга маани берип, түшүнүп Аллага кайтайлы. Kur'anга амал кылып атып Алла Таалага кайтайлы. Биз Алла Таалага кайта турган учурубуз, саатыбыз келгенде Kur'an окуп турган болойлу. Kur'anга амал кылып турган болойлу. Kur'an'da jayıltıp turgan boloylu. Ошондо эң абзел нерсе менен кайткан болобуз. Алла себептен Kur'an бул Алладанdır. Бул Алланыкыdır. Бул Алладан чыккан дегени мына. Мимма хаража минху деген. Tirmizi'nin rivayetine göre Abu Umama radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma adinallahu li abdin fi şey'in afdala min rak'atayn yusallihima." وإن البر لا يدر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. Pende 2 reket namaz okuganda jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala uşuğa kulak salat eken da. Demek uşuğa 100'den ödegen. 2 reket namaz okuganda
Allah subhanahu wa ta'ala pendege yüzlenет deydi. Şu iki rekat namazın li'abdin fi şeyin afzal. İki rekat namaz okuyan andan da afzelirek nese yok, Allah yüzlenет turgan. Jana jakşılık pendenin başına koyulup durat. Madama fi salatihi, namazda ele bolup tursa deydi. Adam demek namazın içinde turasız go. Eng baktılı vaktınız oşol. Eng berekeli sizdin vaktınız oşol. Namazın içindeki turgan vakıtты eğer de hakikatını açıp koysa, biz mümkün namazını başlap salam bermey koyuşubuz mümkün de. Canımız çıksa çıkıp ketsin, salam bermeyim dep şey. Eğer de hakikatını bilsek qana. Atak namaz okup atkanda Peygamberimiz ayttat, başыңызga jakşılık tөгүлүп турат. Ne tөгүлүп турат Jakşılık tөгүлүп турат başыңызga. Namazды demek şaşılıp okubaş gerek eken. Namazdı mümkün boluşunça şaşılbay okuş gerek. Albatta imamlar ortaça okuş gerek. Arkada sebep degende oorulular var, muhtaçlar var, şaşılganlar var, karı kartanglar var. Oşon üчүн Peygamberimiz aytıp koygon, imam okuganda al ortaça okusun, öte uzartıp kıynabasın. Jeke okuganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kандай okuyt ele? Putu şişigenge çeyin okuyt ele. Tavarramat kadamahu. Peygamberimizin putu şişip ketet ele. Jarılıp ketet ele. Şogo çeyin nafillerde, sünnetlerde okuyt ele. Demek mına jerdegi qarаңыз mani beresi. Wa innal birra, jakşılık la yudarru ala ra'sil abd ma dama fi salatihi. Pendenin başına tөгүлүп, koyulup dura öğretti. La yudarru degeni koyulup durat. Paspat etkenler. Sıfatsı. Koyulup, tөгүлүp durat. Ma dama fi salatihi, namazda ne bolsa ne boldu. Namazda ne olsa. Kana biz uşu sezim menen namaz okusak, bizdin namazыбыз taptakır başka bizge terbiye vermekte. Uşunday namaz adamdı jamanlıktan toktatadi. Uşunday namaz aversizlikten, uyatsızlıktan, kılmıştуулuktan toktatadi. İnna salata tanha anil fahşai vel munkar. Peygamber Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan, şek kümensiz namaz tıyat adam balasın. Emneden? Fahşa, aversiz işlerini, munkar, günöl işlerini bardığından, Allah'ın narazı olgan işlerden bar toktata turgan namazda güç var. Bırak kaçan namazda uşunday candu, şandu kılıp okuylu, namazda uşu sezim menen okuylu, menin başımdan jakşılık tөгүлүp koyulup atat. Peygamberimiz aytkan. Andan keyin wa ma taqarrabal ibad ilallah. Pendeler Allah Taalaga Kur'an menen jakındaganday başka bir de amal men anday jakınday albayt deyt. Demek oğuz erkek bolsun, ayal bolsun, Arap, Arabi, Acam ayırması yok. Bay kembaga. Allah'a pendeler Kur'an menen jakındaganday başka bir mi amal men anday jakınday albayt. En güçlü jakınday turgan amal Kur'an. Allah Taalaga bizni jaratuvchubuz. Oşogo jakındayım deseniz, başka jakşı amallar menen jakındasa bolot, bирок Kur'anday jakınday albayсыз. Kur'an menen jakındaganday, bu da skoroysu вообще başkaça. Bul derdegi jakındıktın ruhaniyatı taptakır bölök. Oşon üчүн keliңizler. 80'ge çıksak dagı Kur'an'da alif, ba, ta dep үйрөнөйлү. Timol hazır alhamdulillah göz jaş. Allah Taalam egemendүүлүk mınake belegin berdi bizge. Din erkindik belegin berdi bizge. Bularga şükür kılıp, bugün Kur'anlar var. Uçurlarda bir ayılda bir Kur'an yok. Başka ayıldın Kur'an'ı alıp keletler dagı, Kuday kılıp, oşo Kur'an'a başın tiygizip, okup, suusundan berip, Kuday ötkөр esle var mı? Ama jaştar bilmeye kaldı mı? Şunday bolot ele. Kur'an'dardı görüstөнгө gömeteli. Kimdin üyünden Kur'an'dan bir baragı çıkıp alsa kamalıp ketedi. Dagı çoğurak kitaplar çıkıp kalsa atılıp ketedi. Kanday degen uçurlar olgan. Allah Taala mazı bizge elhamdülillah
Meçitin içindeki Kur'anlar kana emeği okuy turgan adamlar. Ya, okusak özümüzün baktığımızga, özümüzün kelечегибизге. Kançalık okusak, oşonçalık bizden nur jaylar. Başkalarga da inşallah paydalı bolobuz. Okuyubuzбу inşallah? Kur'an okuyubуз inşallah? Barыбыз okuyup. Barыбыз şu yerде oturgan, barыбыз kichine çoң barыбыз okuyup. İnşallah vaqt bölüңüz, Sur'an Allah üçün vaqt bölüңüz. Жарым saat vaqt bölüңüz. Ayanbaňız. Mınaki internetke girip atasız. 3 saat, 4 saat oturup atasız. Özüňizge kichine mına surap beriň. Falança dep atyňyzdy aýtın. Erkek bol dep şimdi. Aç Kur'an'da dep. Gelir geçkel internet açıp örbey, aç Kur'an. Anan keyin ülgüresin başka kadın. Biroq hatta açaylı bir 15 minut açaylı, 20 minut açaylı Kur'an'da. Men bilbeyim dedi. Problema yok. Ha, okugan niyet bar o. Всё, oşo ele gerek bizge. Niyetiniz ele gerek. Allah Taalaga sizde niyetiniz jagat. Niyet kıldığınız sırası sowap alasız. Эми ошону үйрөнгөнгө эң биринчи алифбесинен баштаганыңызда 10дон 700ге чейин сowap ала баштайсыз. 10дон 700ге чейин. Канчалык кыйналып окусаңыз, ошончолук көп сowap аласыз. Канчалык кыйналып көп окусаң, сowap ошого жараша. Кыйналбай окуган, тез окугандарга, тез түшүнүп алганга, аларга орточо sowap. Кыйналып окугандарга, аларга көп sowap. Anas radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne lillahi ahlina minan nas." Qalu: "Man hum ya Resulallah?" Qala: "Ahlul Kur'an, hum ahlullah ve khassatuhu." Oho, ravahu Nasa'i ve İbn Majah bi isnadin sahih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Allah'a taandık adamlardan elleri var. Allah'a taandık. Adamların arasında şunday bir elleri var. Allah'nıkı deydi de. Allah'a taandık. Özgöçö de. Sahabalar soraştı. Ya Resulallah, Allah kim dediler? Kur'an eyeleri dedi. Kur'an eyeleri Allah'ın elleri. Allah'ın özgöçölörü değil. Bunlar jönökөй adamlar emes. Bunlar tandalganlar. Ошонча 8 milyard adamdan tandalganlar. Kur'an eyeleri Allah'ın özgöçölörü. Allah Taala'ga taandık. Bardık adamlar Allah'a taandık. Bu özgöçü pendeleri. Allah eyeleri. Hum ahlullah dep koyat. Ahlul Kur'an, hum ahlullah. Kur'an eyeleri Allah'ın elleri dep aytılınıp kalgan. Karaç. Bu şarafat üçün aytılgan da. Misali Kaaba'nın Allah'ın üyü dep koyat. Allah'ın üyü mınday yok, anın içinde Allah yok mınday aytkanda. Şarafat üçün. Davatты, ilimdi, cihattı Allah'ın jolu dep koyat. Şarafat üçün. Allah'ın mına jolu, bu başka jol, başkanıkı şeytandın jolu. Joğanda emes. Jol dep şarafat üçün aytılgan. Oşonda öyle bular Allah'ın elleri degeni şarafat üçün aytılgan. Kur'an okugan jerde Allah Taala'nın tarafından sakina, rahimdүүлük, mehrimdүүлük jayt. Perişteler düşet turganlar. Allah'ın rahmatı jağap turadi. Kur'an okulup turgan yerlerde turganlar ayerde bale bereketler girбей, şeytan jamandıklar gire albayt ayerde. Göz tiyүү, kara dua, sıyqır, pıyqır degenden bardık kaçat. Şeytan kaçkandan keyin şeytan erişigenlerдің bari kaçat. Şeytandın dostları bardığı kaçat. Abu Said Hudri radıyallahu anh'da rivayet var. Usayd ibn Huzayr деген sahaba bolgan. Uşul bir jolu atkanasında otursa, atı turat. Atı bir malda ürköt. Bu Kur'an okup atkan bolat da. Kur'an okusa ele atı ürkö başlaydı. Kur'an okubay kalsa atı ürkböy turat. Ha, jakşı olup kaldı oşoyt dep. Gayra okusa gayra ürköt da. Ürkköndü düşünөбүз ha. Andan keyin gayra unчukpay kalat. Unчukpaysa unчukpayt bul jakta tınçıp kalat. Anan okusa da gayra ürküp. Anam bulada korkot, okuy bersem, at ürküp, janында balası жатканken Yahya degen, oşonu tebelep koyup osu dep korkot dagı, okubay koyot. Ananday kılıp turdu. Anan keyin taң erten, mындай da var. Korktum dedi. Yahya degen balasını tebelep koyup dedi. Mындай kılıp turdu, sırtqa çıkıp karasa ele,
asmanda bulutlar çırak menen tola ekan da. Çırak var mı? Bulutlar çırak menen tola ekan bular. Kara böyle mut kötörülüp kettat deyt bulutların nemesinde. Taң atkanda Peygamberimize bardым da ayttım, ya Rasulullah, geçe түнү түндөсү Kur'an okup atsam, marbat деп коет. Merbat бул ошол төөнүн сарайы, койлордун сарайын айтып коет. Ошол жерде Kur'an okup atsam atым үрктү, ушундай болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Dedi. Usayd ibn Huzeyr, okuy bermey beleň dedi. Sen egerde taң atykçakty okuy bergeninde perişteler ketpeyt ele dagı adamlar görüp kalat ele periştelerdi deyip taң atkanda. Ada sasaňa ele emes, oşo periştelerdin nurlary eken bayagı bulutdagı çıraklar jakyn gelip algan periştelerdin nurlary eken oşo çırakday görünmedi. Dagı bu tündesi bolup atat. Egerde sen taң atykçakty okuganыңda adamlar da oşonu görüp almak dedi. Okuy bergeninde. A bul aytdı da balamı atım tebelep koyup dep korkup kettim dep atmayın. Peygamberimiz bunday dep aytdı. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilkel melaika dedi. Sen Kur'an okup atkanda oşo atım ürküp atkanda düşkön al perişteler bolçu dedi. Tastami'u laka senin Kur'an okuganыңa kulak salıp turuşkan bolarçı. Walau qara'ta egerde okuy bergeninde la asbahat yarahan nas adamlar anı görüp taң attırmak deydi. Qaraçı. Oşo periştelerdi görüp taң attırmak deydi adamlar. Ana. Ma tastatiru minhum adamlardan alar jaşırın almak emes deydi. Görünböy jaşırınıp kalmak emes. Açık görünet ele adamlar görüp kalat ele deydi. Demek Kur'an okugan jerde bereke jayt dugandar, perişteler düşüp atat. Şaytanlar kaçıp atat. Oşon üçin üydün içinde Kur'an okup periştelerin çöyresini turguzaylı. Şaytanlardı kaçıraylı. Muzika dangır dungur koysoň tugandar ugal şaytan da ayt al üy. Al üyde bereke bolboýt, ruhaniyat bolboýt. Jürekde tugandar meher bolboýt. Al üyde ibadat bolboýar. Al üyde ibadat kılganga kuwat bolboýar. Şoň üçin üyde muzika, dangır dungurdu toktotup Kur'andy jaňyrtaýly. Az bolsa da ündü çıgaryp okuňuz kişini. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Katı. Köçüde bu hikırgandy bilebis, ana Kur'an okuganda ele büjürey. Yok. Kur'an'ı katı okuş. Özgöçöy maşallah. Üyde okutasız, hiç gülmez maşallah. Üyde okuyuňuzmu? Üyde inşallah perişte menen tolduramazmı? İnşallah. Bir rivayette Peygamberimiz aytkan, tilka sakina tanazzalat lil Kur'an. Kur'an üçün düşkön Allah Taala'nın tarabынан özgöçe raýymdylыk degen. Oşo düşüp jawap atkanyçy. Başka bir rivayette tilkel melaika nazalat li qira'atil Kur'an ama innaka law madayta la ra'aytal ajaib. Mınday dep de aytkan jeri barken riwayatda bu perişteler Kur'anyň qiraatı üçin düşkön. Kap sen egerde okuy bergeninde ajaiplardy göreteleň deydi. Nelerdi göreteleň? Taң kala turgan dagı uşunday keremetlerdi göreteleň. Sen toktoboy taң atykçakty Kur'an okuy bergeninde deydi de garaçy. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi ve yetadarasunahu baynahum illa nazalat aleyhimus sakina ve ghashiyatuhumur rahma ve hafathumul malaika ve zekerahumullahu fi man indahu." Rawahu Muslim. Tugandar jeke da okuydu. Toptolup cemaat menen de Kur'an okuydu. Mınal jerde hadiste bir kowum Allah Taala'nın üýlerinde bir üýde toptolup okuşsa deydi. Majtama kowum. Misal 5-öbüz, 10-öbüz, 20-30-ubuz bir üýge toptolsak, söz oşol jerde bir anekdot aytyp otura berbey. Je bolsa dagı biröөнü ayıptap, özübüzdi maktap, je bolsa soda, dünýede bir giderçe süýleşe berbey tokto. Meyli.
Сода сатық адал болса жақсы, жаман емес. Бирок токтоп турайык. Кичине Курандын аяттарында окуп койбойлубу депчи. Келиңиздер ушул отурушубузду, жыйналышыбызды бир нурлайлы деп, арабызда бир Куран жакшы окуган болсо окусун, андан кийин биз дагы окуп коелу. Эгерде баарыбыз бир тегеретип Фатиха окуп койсо, ушуну ятадарасуна деп коет. Бири-бирине дарс кылса, бири-бирине окуп берсе. Булар эмне иш кылат? Bir Allah Teala'nın üylerine bir üyde topluluşup yatluna kitaballah. Allah'ın kitabı Kur'an'da okuşat. Ve yetedâresûnehu baynahum. Öz ara ders kılışat. Ders kılat degen savak kılışat. Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin manisi ne? Bu aytıp beret biri-birine. Mınanday kendi arasında bilgen biri olsa Kur'an'da savak kılışat. Tak. Uşunday kıla turgan bolsa bularga sakina jayt. Rayımdуулuk kurçap alat. Perişteler bunu kaptayt. Allah alardı özünün aldığındaki periştelerin altında eski alat deydi. Uşunday kıla turgan bolsa beypildik, sakina degendi alımlar öte köp tafsirler bergen. Jaratkan Allah Taala'nın tarafından özgöçe bir rahmat da aytat degen. Bir beypildik, jürökö dagı ruhaniyatka da düşö degen. Beypildik. İkincisi Allah'a Allah Teala'nın rayımdılığı cahit perişteler kurçap alat deydi. Jana Allah Teala oşol adamdardı özünün aldığındaki periştelerin aldığında esteydi. Biz Allah Teala kitabını okup Allah'ın estep atsak, jaratkan Allah Teala bizden jakşı qoğum periştelerin aldığında bizden atыбызды atap turadi eken. Bizden atыбызды Allah Subhanahu wa Taala estep turadi eken. Rivayetlarda gelet, tafsirlerde aytilinat. Oşolordu egerde oorup kalsa perişteler ziyaret kılat deydi ошондой адамдарды. Makul. Alardın dualarına perişteler amin dep koştup turat deydi. Alar sezişpeyt, bирок алар менен учурашып кетишет deydi. Perişteler çötte otpayбы? Мына жердеги perişteler çötte otat. Ve haffathun malaike. Tüşüveli koyuyorsan alardım vardım. Haffa dedi. Bunda kurçağan dedi. Tegedekte kurçak oladı geldi. Perişteler. Uşul yerdeki anan keyin elhamdülillah bunaki tefsirlerinde şartlarında gelet. Perişteler alardı dualarına amin dep koştup kabul olsun dep pata kılıp turat. Orup kalsa alardı ziyaret kılıp turat. Alardın işlerine kömökleşip işlerin ilgili kılıp turat deyik buna. Jana alardı men musafaha Allah'ın uçuraşıp ketет, Allah sezbese de. Şoň üçin bulu emне kılışыбыз керек ушундай болуш үчүn? Allah'ın kitabını okuşubuz gerek. Gep mına. Meçitte okuysuzbu, namazxanada okuysuzbu, ofisingizde okuysuzbu, je uyuңuzda okuysuzbu, ayırması yok tugandar. Kayerде bolбосун, egerde musulman bir 5-6 toптолуп alsa, şunda inşallah bir Kur'an okuyacak. Tartınmay turup, meyli başka sözlü, tamak açtı, giyin kılavuz, toktop bir kiçine bir Kur'an okuydu de. Birinci men okup bereyim, meyli de. Bismillahirrahmanirrahim. Kim qaysı süreni bilsin? Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihat. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Ant zamanға, doğruға, asır namazdan keyinki vaqtqa adam balasının bari şek gümensiz ziyan tartıuda, kıyroğa uçuroda, 4 türlüden başka. Kim? Biro iman keltirip, jakşı amaldardy kılıp, hakikatga biri-birini çakırıp, sabırdılıkka biri-birini çakırsa, uşular kıyroğa uçurabayt, uşular ziyan tartıuga uçurabayt. Allah'ın ayı. Birinizge maşallah okup, masa ihlaslı bile degemiz, Kul huvallahu ahad. Ayt, Allah ahad, jalgız zat. Allah Teala jalgız zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala şerigi жоқ. Jalgız. Kıskası aytkanda mınандай sabaqtарды kılıp tursak, inşallah Allah'ın beypildigi jayt eken, perişteleri düşöt eken, Allah bizdi esteyt eken, jana başka bardıq jakşılıklarına buyurad ekender. An Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men qara harfan min kitabillah, felahu bihi aşru ve felahu bihi hasenatun vel hasenatu bi aşri amsaliha. La aqulu alif lam mim harfun, velakin alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun." Ravahu Tirmizi. Kim Allah'ın kitabının bir tamga okusa, bir tamga, bir söz, bir ayat, bir sürü, bir para, aytken yok. Bir tamga okusa deydi Peygamberimiz. Tamga. Bir tamga okusa Allah Taala'nın kitabının bir tamga okusanız, aga bir жақшылық berilen 10 sevapka barabar. Bir tamgaga 10 sevap berilen. Peygamber duşunu misal keltirip aytып Alif lam mim degende men bir tamga dep aytpayм deydi. Alif bir tamga, lam bir tamga, mim bir tamga. Alif lam mim dep başlabat da. Zalikel kitabu la rayba fi. Bakara suresi misal. Uşul alif lam mim bul bir tamga üç tamga bul üçü eken de bir emes da. Peygamberimiz aytıtkany aytıldı. Ne deydi? Bir o alifun harf, alif özünçe tamga, lam özünçe tamga, mim özünçe tamga. Demek buga 30 sevap berilет экен. Канча sevap? 30 sevap berilет экен турган. Эгерде siz Kur'an'dan alif lam mim dep koysanız ele püttü. 30 sevap sizde var. Mana. Rivayetlarda gelip tuğanlar, bu Kur'an-ı Kerim'din bir tamgasına berilgen 10 sevap var o, al daratsız namazın sırtında okuganga. Eğer de namazın içinde okusanız turup, anda her bir tamganga 100 sevap degen. Oturup okusanız 50 sevap degen. Namazın sırtında okusanız darat menen 20 sevap, daratsız okusanız 10 sevap degen. Karаңыз kança degen bu. Namazın içinde okuganga, turup okuganga özünçe sevap. Nafil namazlarda oturup okusanız bolat, aga özünçe sevap. Kur'an-ı Kerim'de daratsız dele okusanız bolat. Karmasanız bolboyt Kur'an'da, daratsız karmasa bolboyt. Bırak okusa bolat da. Darat menen okusanız 2 есе sevap alat kendisi. Oşunçu Kur'an'ın adebinde Kur'an'da darat menen okuş gerek. Жақшылап паста щетка же мисвак колдонуп, мүмкүн болсо жакшы атыр сээп, таза кийим менен, машина оңдогон кийим менен келип алып окусаң, адепсиз болуп калат. Ошо машина оңдогон кийим менен барып, той-пойго кирип кете бересиңби же жокпу? Жок. Бул Алланын алдында машаалла адеби менен иншалла. Куран таза, кийим дагы, денебиз дагы, отурган жерибиз дагы таза болсун да. Ошон үчүн айтылат, баняларда Куран окуган болбойт. Туалеттерде Куран окуганга болбойт. Мусурлардын үстүндө арасында отуруп алып Куран окуган болбойт. Таза жерде окуш керек Куран. İnşallah mına Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın kalamı tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınanday dep aytıp koydu. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "İnne hadal Kur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu." Bu Kur'an-ı Kerim jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın banket. Zal banket kılat ko. Allah Taala'nın banketin, sый urmatın dastorkon kabul kılla deydi. Kur'an uşunda eken de, Kur'an okusanız, manake, oşondan siz ruhani azık alasiz. Denebis, mana suni içip atat, tamakты jep atat, rahatlanıp atat, azıklanıp atat. Ruhtun azığı Kur'an-ı Kerim. Rahatlanat. Аны kabul kılma deydi. Mastata'atım küçüğün yetişince. İnne hadal Kur'an hablullah. Bu Kur'an Allah'ın arkanı deydi. Kim arkandı? Kur'an Allah'ın arkanı. Kur'an'da bekem karmasa Allah'a jetet деген söz. Arkanda karma para verseniz uçuna çıkası da böyle. Velillahil meselul a'la. Allah Teala'ga ulu misallar taandı. Allah'ın arkanı degen.
Kur'an Allah'ın bekem arkanı. Üzülbey turgan arkan. Кармаганды куткара турган аркан. Кармаганды куткара турган аркан. Алла менен байланыштыра турган аркан. Аллага жеткире турган аркан. Куранда да Алла Таалам "Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu". "Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu". Алла Таала айтты, жана силер барыңар birigip Allah'ın arkanın bekem karmağına bölünüp jarılmağına. Wa'tasimu bekem karmağına bihablillahi cemi'an. Allah'ın arkanın barınar birigip bekem karmağına. Ve la tafarraku, ulutlarga, urularga, partiyalaş jana başka nerse, har kanday nerselerge, gruppa toptorgo, cemaatlarga bölünbөгүнө. Demek uşul жерде Allah'ın arkanı degeni Allah'ın kitebi Kur'an. Көбүнчө mufassirinder Kur'an dep bergen, kebirleri İslam dep bergen. Jana başka. Demek Allah Taala'nın arkanı kitep Kur'an. Ve nurul mubin ve şifaun nafi. Allah'ın kitebi Kur'an açık aykın nur. Allah'ın arkanı jana пайда берүүчү şifa. Караңыз. Жөнөкөй эле şifa эмес бул. Сөзсүз пайдасы бар бул Кур'андын. Көздөгү арам караган көздөргө Кур'ан şifa. Арам уккан кулактарга Кур'ан şifa. Арам сүйлөгөн тилдерге Кур'ан şifa. Арам жеген алкымдарга Кур'ан şifa. Арам ойлогон мээлерге Кур'ан şifa. Арам баскан puttарга Кур'ан şifa. Aram karmagan koldarga Kur'an şifa. Aram yaşagan denege Kur'an şifa. Tuğandar aramga malınıp kalganga kutkara turgan Kur'an şifa. Kur'an-ı Kerim şifa. Şifaun linnas. Bütkül adamzatka şifa. İsmatun liman temassaka bihi. Kur'an'ı kim bikem karmasa oşonu saktayt Kur'an. Dünyadan arganda kırsıktan, baktısızlıktan, jaman ölümden, melibe, Kur'an-ı Kerim anı saktaydı. Kabırına zavuna saktaydı. Kabırının kıyınçılığından saktaydı. Karangılığından saktaydı. Korkunuşluğundan saktaydı. Kıyamet günü şermendeçiliğinden saktaydı. Esep kitepten oğurduğundan saktaydı. Sırat köprüden jığılıp kalgandan saktaydı. Kur'an tübörüktü dozoktan saktaydı. İsmatun liman tamassaka bihi, kim Kur'an'ı bekemele karmasa aga saktaydı Kur'an-ı Kerim. O da ismat var Kur'an'da. Allah'ın sözü, jönököy söz emez bu Allah'ın sözü. Ve najatun liman ittaba'ahu la yazigu feyesta'tabu ve la yu'vajju feyuqawwamu ve la tantaqidi acaibuhu. Kim Kur'an'ın arkasına amal kılı öyle erçisi anı kutkarat deydi de Kur'an'cı. Erçisi öyle anı kutkarat Allah Teala. Kur'an-ı Kerim anı kutkarat. Adam la yazir, gıyşi bayt hiç kaçan. Kur'an-ı Kerim kim Kur'an menen söylese çın söyleydi. Kur'an menen çetse adiletli çeçet. Kur'an menen çeçim çıkargan adiletli çeçim. Kur'an menen söylөгөн çın söylөгөн. Kur'an'a çakırgan, sıratın müstakim'e çakırgan, Kur'an ve Kur'an'a erçigen hiç kaçan gıyşıybaydı. Hiç kaçan adaşbaydı. Hiç kaçan cemege kalbaydı. Bu tüz Kur'an-ı Kerim. Bunun acayipleri tügönbeydi. Acayip degen keremetleri. Tügönbeydi, Kur'an'ın keremeti tügönbeydi. Adamlar tügönüp gider, Kur'an'ın kerimeti tügönbeydi. 8 milyar, 80 milyar bolup ketsin. Adam tügönüp. Biro Kur'an'ın kerimeti tügönbeydi. La tantaqı deydi. Acayip o. Acayipleri, kerimetleri, açılışları, canlı, vay. Ne degen ilimleri tügönbeydi Kur'an'ın ilmi. Adamdın akıllı toktaydı. Adam öz balası kıldı, Kur'an'daki toktaydı. وَلَا تَخْلَقُوا مِنْ كَسْرَةِ الرَّدِّ.
Çarçabay adam. Kur'an'da kançalık köp kaytalasa oşonçoluk kuvvatlanat. Nabarot küçük zaryatlalat. Kur'an'ı okugan sayın, Kur'an'ı okugan sayın. Даже bir ayatты çi 1000 жолу кайталаңызга чарчабайсыз. Bir сөздү 1000 жолу кайталасаң айнып каласың. Алдыңа bir 5 жолу кайта токтот де, бул болду, мен көтөрө албайт буяга дейсиң да. 5 жолу кайталасачы. Азыр 2-3 жолу кайталаганда уже психовать ете баштадык го. Азыр мээлер вообще жука болуп калды. Айттым го, уже 3 эле айткан болбосочу. Kur'an'da 300 yıl açsa da ruhaniyat güçeygen. 1000 yolu kaytarasam. Bu ne için? Allah'ın kelamı toğandar. Allah'ın sözü. Oşun için uşunday tasiri var. Alımlar aytışkan Kur'an'da göp okup жүрген adam bul alжыбайт деген. Hiç kaçan alжыбайт. Akıllan tayыбайт bu. Mınандай keremet. Эгерде акылыбыз ордубузда калсын, ушу жакшынакай акыл менен дүйнөдөн кетип калайлы десек, анда Кур'анды көп окуйли. Алла баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга тофик берсин туга. Бул улуу аалымдарыбыздын тажрыйбасынан айтылып келген сөздөр. Жөнөкөй сөз эмес. Баарыбыз алсызбыз. Эң алсыздарагы менмин. Бирок иншалла биз аракет кылайлы ошо. Шайтан буга эме кылбайт да. Зикир кыла берсең, жөн эле туруп турсаң, кийин баштайсың, ар кандай кылып эле Кур'ан окута койбойт да. Кур'ан окута койбойт. Башка китепти окутканга шайтан азгырат. Башка диний китептер эле бар, хадисти эле окуп турсаң, фикти эле окуй бер, эмне кыласың эми? Ушу Кур'ан эле сага туруп турат эми бу. Жетесиң эми деп эле Кур'андан о шайтан Кур'анга жакын. Эмне үчүн? Кур'ан окуган адамга шайтан Шайтан талкаланат да, ага жакындай албайт. Ихлас бир эле сизден бир эле нерсе керек, ихлас. Кур'андагы нур өзүнүн ордунда. Аллаху акбар. Устаздарыбыздын бир сөзү эсиме келип кетти. Адам баласы туура чечимди кабыл алыш үчүн 2 жарыкка муктаж. Биринчиси көздүн жарыгы, экинчи күндүн жарыгы. Эгерде көздүн жарыгы болбосо, күн чыгып турса деле, бул туура чечим кабыл ала албайт. Басып баратып, аңга кирип кетиши мүмкүн. Жылан деп, то есть аркан деп жыланды тээп алышы мүмкүн. Ал кирпич менен алтындын слиткасын ажырата албайт ал. Себеп дегенде көздүн жарыгы жок ада. Күндүн жарыгы бар. Şu gündün jarıгынан дагы пайдаланыш үчүн туура чечим. Мына жака барсаң, ана машина сүзүп кетет. Мына жерде арыстан келет ата, жылан келет ата. Түшүнүктүбү? Ошого туура чечимге көздүн дагы нуру керек. 2 нур керек. Сырткы нур, ички нур. Ошо. Кудум ушундай туура ахиреттин чечимин алыш үчүн 2 нур керек. Bir ички жүрөктүн нуру, bir Кур'андын нуру дейт. Kur'an'da nuru var. Mınal jaka imanda nuru gelmese sen пайдалана албайсың. Ahiret turалы sen tuğra çeçim çıkara албайсың deydiler. Bir okuya болгон деп айтат биздин айылда deydiler. Устазыбыз Маулана Назуррахман дамат баракатуху 105ке чыгып калды. Алла өмүрүнө береке берсин. Ошо кишиден мына уккан сөзүм айтат эле, биздин айылда ошо бирөө кечинде кетип аткан экен да. Кечинде күндүн нуру жок да. Көздүн нуру бар. Мындай караса мындай бир чоң арканга окшош жаткан экен. Бул аркан окшойт деп тепкенде жылан экен да. Путуна оролуп туруп чаккан экен, ошо бойдон жан берген экен. Ушундай окуя болгон. Бу чечими аркан деп эмне үчүн тепти? Көздүн нуру бар, бирок күндүн нуру жок. Эгерде күндүзү болгондо, бул жылан деп, бул жактан качып өтмөкчү болсо таш менен өлтүрмөк. 2 нурдун бирөөсү жок болуп калса, адамдын чечими туура чыкпай калат. Түшүндүрө алдымбы? Кээде көздүн нуру бар, күндүн нуру жок.
Кээде күндүн нуру бар, көздүн нуру жок. Туура чечимге эки нур керек. Кудум ушундай. Булго бу дүйнөнү, материалдыкты, руханияттын чечими үчүн эки нур керек. Курандын нуру, жүрөктүн нуру. Жүрөктүн нуру, имандын нуру булчу. Эгерде имандын нуру жүрөктө болбосо, Курандын нуру бар. Курандын нуру дайыма бар. Bundan kim faydalanat? Kimdin жүрөгүндө нуру болсо, ошол пайдаланат. Курандан ошо пайдаланат. Ошон үчүн туугандар, имандын нуру көбөйөт дагы, азаят дагы. Жакшы амалдарды кылсак, иманыбыздын нуру көбөйөт. Эгерде Кудай сактасын, адам күнөөлөрдү кылса, имандын нуру азаят. Мусулман адамды айтып атам. Барып, лампочкаларды көрдүңүз беле? Слабый болуп калат. Пайдасы деле жок, ал менен эчтеке көрө албай деле каласың да. А мынандай жаркыраган кандай кандай күчтүү нур. Не боюң көрүп атабыз. Ана жерде акча түшүп калса да көрөсүң. Көрөсүң, көрбөйсүң. Баарын көрүп турасың. А эгерде ушул зорго эле калган болсочу, ана жерде акчаны деле көрбөйсүң. Эчтекени көрө албайсың. Кудум ошондой имандын нуру дагы туугандар, жакшы амалды кылсак, мынандай жаркырап, дүйнөнү дагы, кабырды дагы, ахиретте дагы жакшы амалдын аркасынан пайда көзгө көрүнөт, жаман амалдын аркасынан жаза көзгө көрүнө баштайт. Ошон үчүн туугандар, иншалла имандын нурун көбөйткөнгө аракет кылайын. Кантип көбөйөт экен? Зикир менен көбөйөт. Куран менен көбөйөт, намаз менен көбөйөт, даават менен көбөйөт, күнөөлөрдөн сактануу менен көбөйөт, ихлас менен көбөйөт, жакшы кулк мүнөз менен көбөйөт туугандар. Имандын нуру жакшы амалдар менен көбөйөт. Жалган сүйлөгөн менен, текеберлик менен, даратсыз, гусулсуз жүрө берген менен, намаз окубаган менен, Куран ачпаган, Алланы эстебеген, күнөө ол жүрөк капкараңгы болуп кете берет.